大家平安，条条vai tu cuaca jam nyaman, nama kaitinana sudevat. Saka tu cuaca jam nyaman, aruja sopina kainwa cemas, imazai tua bina atsan, imazai tua shiva sulatan, imazai tua tapuru katu warwa karam, patu dusapuru katu shiva karam. 创世纪9章18节到29节。Ana sasau kemasitwa warkul marka alak wa alai ni noya tisan tihan katiafo aichua tihan mavana kama ni kanan tebriwili naichua matirua alak ni noya na mavadavada ya sepulinge tua ikacawananga di noya masensensen tua uma di maju sanga-sanga sana semam popuduan tua cau-cau izua ka makatan temeker di maju sa kapurau sa sekataed ana marivunai itua tapau mano patsunan ni han kama ni kanan kama ana marivunai pai shivai ka pasmarau tua kaka mandusa pai mara pangati san katiafo tua karayu sa semirarikut cuma tua tapau sa pasremia kina cawa-cawan nua kama manu ka masupurau sa paske diti noya sa kelang tua kinudan nua sipolalakana alak ibu di madu maya tutsu la kanan ula makuyas saka uri masan sa sekaulan tua marka kaka ula na masam parawa sa cemas cemas noa la san la kanan ki masam sa sekaulan tua la san ula pinapetiruvu noa cemasa ala yafo tewiri-wiri ni maju ula na matewel katwa la san la kwa la kanan ki masan sa sekaulan toa la yafo pasuvili toa tinilevan valu tanan tinoya tiradai saka 50 sabil saka ka sivaidai saka 50 nga sabil ni noya macai di maju aichu kai noa cemas sivichi mazai toa 创世纪9章18节到29节 tu coa kajam-jaman sini putarvan tianujen 爱的遮盖，爱的遮盖。那天，挪亚一家人走出方舟，挪亚逐祭坛献祭，上帝喜悦那馨香之气，就以彩虹为立约的记号，表明不再以洪水灭绝大地上的万物，并赐福挪亚一家。不久，挪亚当起农夫，栽种了葡萄，并将收成的葡萄酿成酒。有一天，挪亚不知是饮用过量或不胜酒力，竟喝到醉茫茫，一丝不挂地躺在帐篷里。不巧，小儿子含来找父亲，闻到帐篷内浓浓酒味，竟看到父亲全身赤裸躺在地上。照理说，含看到此景，应该赶紧找块大布，将父亲的裸体遮盖起来，免得失态的样貌被看见。
但他并没有这样做，反而跑去跟2个哥哥打小报告。2个哥哥听见这事，立刻准备了一件长袍。他们深恐对父亲有所不敬，倒退着走进帐篷，把长袍盖在父亲身上，然后静静地离开。从经文的叙述，我们看到挪亚酒醒后对含的举动大发脾气，并在盛怒下，挪亚咒诅含的下一代迦南，使其后代成了服劳役的奴隶。迦南无端被卷入，成为无辜的受害者。姑且不论挪亚醉酒失态、赤裸全身，是否需要负起某些道德责任，或导致我们对他的负面观感。从他3个儿子的2组不同表现，揭露人的丑态，或给予尊严的遮盖，便值得加以探究。对于含的举措导致儿孙被咒诅，我们可能会为他抱屈。表面上含好像没有做什么恶事，只不过将所见的告诉兄长罢了。在我们的社会，看见并揭露隐私的事件不是时常发生吗？有严重到要对揭露者的代代子孙下那么重的咒诅吗？但进一步深究，才意识到，当人的隐私需要被保护，却被到处宣扬，那会是多大的伤害。这让我们深思，含看见父亲失态随即揭露的举动，显然是冲动、莽撞、没有尊重，甚至将父亲的尊严踩在脚下的行为。这样做的后果往往会带来更多的伤害与冲突。在生活中，当我们发现别人的负面隐私时，要做的不是到处张扬，而是先安静下来。我们可以想想看，在对方的需要上，我能为他做什么？我可以采取哪些措施来帮助对方？就像闪和亚佛兄弟所做的，当他们听见父亲赤裸地躺卧在帐篷时，就预备了长袍成为父亲的遮盖，使父亲敞露蒙羞的状态可以得到保护。另外，2人为顾及父亲的尊严，在到达现场的时候是倒退走进帐篷，脸转向外面，避免让父亲再度受冒犯。他们成熟的做法值得我们参照。Acu mawana sini para loya pasamalau tianudin 爱的遮盖是那样tianudin sakatu so akadaman asini pakini menemu tianudin。在信仰的旅程中，我可能是那个首先看见并发现某些人丑态真相的目击者。在当下我会怎么做呢？ayat tianudin saka latina gemalo akin menem。在信仰的旅程中，tara pasunujin tuamana kuya dayao 发现某些人丑态真相的目击者，在当下我会怎么做呢？是那样tianudin latina na kinamana mitayao to sini para loya pasamalo tianudin to so kadiaman saka kainulin。天父，我感谢你为我的罪提供最好的遮盖，就是用主耶稣的宝血来涂抹，使我免受恶者的控诉。我承认我的罪，并接受你用爱来遮盖，使我得以完全不致蒙羞。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali to so kadaman-daman na magatina misra selang sumupo kilaroy to amana padajakat no at sama to so atya kini adavan saka latina na paene
satinana pulingalingaw tuamana sinituro imazay tua kai nuatya tsumas ayakana pasomalaw latinana suliva tutswatya kaini adavan 大家平安。